lamsugo haike joto college o rungsrung tongnai rokno nongni bagui kaisa notification rijaka Tripura University ni bwkhak NEP tei TDPH tei TDP rokni bagui second semester fourth semester sixth semester rokni bagui nongni exam ni form fill up khainani bagui date rijaka supplementary rokno TDP TDPH NEP rokni sixth semester tei second semester tei fourth semester je back paper rokni date of examination form fill up hingkai 12 tarik 5 2026 o last date without fine hingkai 17 tarik 5 2026 tei last date with fine 20 tarik 5 2026 tei norokni abo form submit khlainai college o 30 tarik 5 2026 ni salo tei TDP TDPH NEP second semester fourth semester regular rokni bagui tei sixth semester sorry oro to sixth semester sijakri second by fourth semester rokni bagui simuno je regular rokni abo tongnai date of examination form fill up 15 tarik 5 2026 ni salo last date without fine 25 tarik 5 2026 o date last date without fine hingkai 30 tarik 5 2026 ni salo norok college o joma rwnai 8 tarik 6 2026 ni salo haike norok bujugui mankhana video ni bisingtwi sixth semester rokni hingkai 12 tarik ni simung form fill up khaijaknai hingkai second semester tei fourth semester regular rokni bagui hingkai 15 tarik ni simung form fill up khlaijaknai nongni college o submit NEP TDPH second semester by fourth semester rokni hingkai 8 tarik 6 2026 o hingkai sixth semester second semester fourth semester regular tei back paper rokni abo hingkai 30 tarik 5 2026 o haike bujugui mankhana norok mo haike no video no chaya saknai tongdi jotono no hambai।